transnazional handiak herrialde sinatzaileetan impunitate jarduna izatea baino ez da. En el actual neoliberalismo, la libertad de mercado es la norma. La norma son los grandes beneficios, el enriquecimiento de sus directivos, el esfuerzo de los trabajadores, la utilización de sus empresas o bienes sindicatos y derechos, el abuso a sus consumidoras y por supuesto las prácticas ecologistas. Itun transozeaniko hauen bidez, onurak lortzen dituzten enpresak, Estatu Batuarrak dira gehien bat. Baina ezin dugu ahaztu, Euskal Herrian ere badirena praktika hauek sustatzen dituztenak, bai etxean eta baita gure gubetatik kanpo ere. BBVA, Repsol eta Iberdrolaren kasua da hori, hainbat filialen bidez, AEB-etan dihardutenak. Iberdrola alardea de su energía renovable, pero oculta sus prácticas sucias y contaminantes. Recibe incentivos millonarios por sus instalaciones renovables. Sin embargo, gran parte de su producción está basada en el gas. Deigarria da Iberdrola, gaza, iturri berriztagarria duten energien artean sailkatzea. Izan ere, bere osagai nagusia, metanoa, neguteri efektua sortzen duen gaz potentea da eta aldaketa klimatikoaren eragilerik nagusiena. Recordemos también que uno de los principales orígenes del gas estadounidense es el fracking, una técnica que ha llevado a este país y a muchas zonas a una crisis ambiental y humana, su parangón, y que al mismo tiempo ha contribuido poderosamente al cambio climático a nivel mundial. Iberdrolak atebirakariak sustatzen ditu Estatu Batuetan ere. Horren erakusgarri, Mexikoko presidente Felipe Calderón kutsatu izana. Hartara, merkatu elektriko mexikarraren zati handi bat bereganatzeko abantaila hobezinak eskuratu zituen Iberdrolak. Enpresetako elite, gizarte, lan eta ingurumen eskubideen lepotik ateratako eretekinei ez. TTIP, feta ez!